Kako dobro prodati knjigu? Sigurno se mnogi pisci često upitali upravo to. A u Hrvatskoj doista nema jedinstvenog recepta. Ponekad je dovoljan skandal, ponekad stvarno dobro napisano štivo, a ponekad putovanje. Knjiga nauči psa trikovima kod naših kritičara nije baš prošla, no zato jest kod UNESCO. Autorica Danijela Stanojević-Majerić otputovati će na umjetničku stipendiju u Francusku, no prije toga mora prodati 500 knjiga. Kad izračunaš koliko je 500 puta 79, onda zapravo shvatiš da ja mogu za taj iznos biti tamo 4 mjeseca. A fora je u tome da ja moram skupiti 1000 eura po mjesecu da bi bila tamo na toj stipendiji, jer su me oni subvencionirali sa 650. Glavni je cilj projekta napisati sljedeću knjigu. Želim ići tamo da bi napisala svoju sljedeću knjigu Kako ubiti svekrvu i da bi promovirala... Želiš ubiti svekrvu? Ne, da bi promovirala, želim ubiti svekrvu u sebi, ako ja rodim sina, da on bude snažan muškarac. Prepuštena sebi i svom vlastitom talentu, u kinu Grić je sa svojim prijateljima na nešto drugačiji način poradila na samopromociji. Ovo vidim kao neku njenu priliku da uzme jedan trenutak u svom životu i ode za sve nas koji smo to htjeli proživjeti barem jedan dio, jedan period života na nekom drugom mjestu, probati nešto novo, nešto drugo. Jako sam ugodno iznenađen u stvari s ovom akcijom zbog toga što su naši umjetnici vrlo često i prepušteni sami sebi i niko im drugi neće omogućiti ako sami ne uzmu stvari u svoje ruke, a mislim Danijela da je ovo vrlo dobro izvela, da na neki način u krajnjoj liniji dobije neki suport financijski, ali i da zaintrigira javnost. Red pozdravljanja, red predstave, red potpisivanja knjiga. Između kratka promišljanja o mladim kulturnjacima u državi. Kad im kaže neko stani, oni stanu. A ko im kaže stani? Pa stani, recimo, kaže mi izdavač, na primjer, ih zakoči ili ih zakoči neki književni kritičar ili ih zakoči bilo kako, oni stanu. Oni jednostavno slušaju. Mislim da je problem kod nas što mi smo preposlušna generacija, što smo mi preposlušni, pristojni mladi ljudi, mi bi trebali zapravo biti buntovni. Ako ne buntovni, barem hrabriji, jer kako je shvatila Danijela, ideje i talent ipak su jači od novaca. Dame i gospodo, velika zvijezda večeri, Danijela Stanojević-Majerić. Pozdrav Danijeli.